मासबाराव बीजेपीनि बिजाथि दिलीप सयखियानि जानानै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदिंदों। नैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि फोसावदिंनायनि दिनैनि जोबथा सानाव दरं अदालगुरि लकसभा बियाबनि जुथाइ हानजानि बिजाथि दिलीप सयखियानि जानानै मासबाराव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदिंदों। अदालगुरि जिल्लानि मासबारनि राजीव गान्धी गेलेमु बिथांखिनि गेलेग्रा फोथाराव बेलासियाव खुंनाय फोसावदिंनाय मेलाव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि बिबुंथियाव बेरेखा हानजा कंग्रेस आरो बीपीएफखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। दरं अदालगुरि बियाबनिफ्राय दिलीप सयखियाया 4 लाखनिबो बांसिन भटनि फारागथियाव देरहागोन होननायजों लोगोसे नैथि खोलोबनि बिसायख'थियाव मोनबा बियाबावबो देरहाजोबगोन होननानै गिबि मन्त्रिया दाबि खालामो। আজি প্ৰচাৰৰ শেষ দিন মাজবাট সমষ্টিত আমি আজি প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। মই নিশ্চিত যে দিলীপ শইকীয়া প্ৰায় 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত এইবাৰ বিজয়ী হ'ব। এই 5খন সিটতে আমি খুব ভাল ফলাফল এটা দেখুৱাম, মানুহে ভাবিব নোৱাৰা ফলাফল এটা দেখুৱাম। আজিৰ দিনটোত মই ক'ব পাৰোঁ যে 5খনৰ 5খনেই পাম। সন্মুখত আৰু 2টা দিন আছে, কি হয় চাই লম।